Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran dengan judul Al-Quranu Mu'jizatun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Udma. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma misluhu amana alaihi al-bashar. Tidak seorang nabi pun kecuali kepadanya diberikan mukjizat yang menyebabkan manusia beriman kepadanya. Wa innama kana allazi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya farju an akun aksarahum tabi'an yaumal qiyamah. Sedangkan kepadaku diberikan wahyu, yaitu Al-Quran, ya Allah mewahyukannya kepadaku, maka aku berharap bahwa akulah yang terbanyak pengikut di antara para rasul yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.